Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te serye tayo itaalawas, anapaulwan, na ipaiday, apamatag. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nagsaran ti Paktorya pagtrabahwak, bakit? Iswak kapilitan, mangkita ak iti sabali a pagtrabahwak. Kasano nga roden lakay? Imbag ano at damasarakam at agos. Imbaga ti katrabahwak, nga adda ka numang lukat a Paktorya ije ilimi. Ije kami nga mapan agaplay. Paktorya ti? Paktorya ka no ti noodles. Padasan mi, barang maawat kami. Sapay ko mga rod lakay. Tani, kasanon ti pagbiag tayo no awanin trabaho. Sapay nagado ti anak ta. Uwan nga rod. Sapay la ko mga rod bagat, tamaawat kami. Ay, kaasimat dagiti ubing nubilang. Apay analadaw ka manin asimangpat. 4:30 ti dismissal yo. Ngam anya ti orasan. Kwananang, da kami ngamin tinaglinis iti rumi. Sa adayumat ti pagadalan, nagnaak pa'y. Daytakat ti jak kayat kan ka. Naglaing ka nga agrason. Kadalan kan tupay makitam. Apay nga taaka na yun na paghungtanak ni nanang. Katpad no matibagpagak. Anya pa'y latar aramidam. Inka agsukatan ta sublatem to'y adim ta adda papanak. Darasam! Wananang, inakon. Mabayag ka din ni tatang ije na panan na, nanang? Mabalin, ngamin, urayan na numaala itinagaplayan na trabaho. Agyan ka din ni tatang ije ilita? Kat agyan tayo mo dito ili tayo, nanang? No lakit di taag permanenten ton, sumurot tayo ije lugar da. Ijay tayo matan nga agnaan. Kasanon di pa nagadan mi? Adamat pagadalan ijay. Umalis kayon ton ijay. Imbag ijay taasidag tayo iti pagtrabahuan ni tatang nyo. May mayat ijay, tas asidik ti pagadalan ngam dito'y nanang. Dito'y, adayo ti pagnaan amapan iji pagadalan. At tagayang plano yu ama panijay lugar nila kay mao anak ko. Wan tatang, imbag ijay taasidag ti pagtrabahuan ni Arman. Ken asidag ti pagadalan dagiti uping. Ay na maikawa kamin to kininanang yo, no awan kayon ditoy. Saan na bali tatang? Tagbati pa'y nilablin ditoy. Tapno adakad kadwayo. Ay, imbag no sana kumarayo jay ubeng no mapan kayo. Di na maipapilit ti kayat na tatang. No iso timbagak, iso ti masurot. Isu ah. Imbag lang nga ibabaon mimat kininanang yaw. Un tatang, para luto, aglaba ken agin naumatan. Iso ti mabati a para dalos dito'y balay. Kunaklakit ding no mapan kayo amin. Nadamag kumot a pumanaw ka no dananang mo dito'y lugar tayo. Tasurutan da ni tatang mo iji lugar da. Uray siyak sumurutak tumat. Jak lakit di kaya tagbati. Nangag ko ti saritaan dananang mo kun nanang ko. Ibati da ka kano, tapno adda kadwa da lulo ken lulam. Pudno ka di dahi taan ang ngag mo. Apay nga ibati dak ditoy. Di mo ka di kaya ti agbati ditoy? Sigurado lakit di akailiw ko ida. Nang rona numabayag ajak makita ida. Ay, di day tanto ti bagam ka ni nanang mo, tapno di da ka ibati. Apay nga taasyak tinapili ni nanang nga ibati. Nagado kami mat nga agkakabsat. Dinak nga takay kayat. Apay nanang, ibati dak kano inton mapan kayo ijay lugar da tatang. Kat, anya ko man mabati ka.
Imbag lang adda katulungan da lolo kon lolam ditoy. Nilaangan manang. Wano ni ading ko ti ibati yo. Apay asi katag desisyon. Ti kayat ko ti masurot. Saan kat ati kayat mo? Diyak kaya tagbati, nanang. Sumurot ak kumamat. Adu tayo unay, kat kurang ti pagplete tayo. Adayo ijay. No agplete tayo amin, kurang ti kwarta tayo. Sana bale, ta sumurot ka inton umay atawan. Apay asyak tinapili yung ibati, nanang. Di nagkadikay kayat. Ay unay kan, tila sasawag. Ingka kidi agluton, no di mo kayat ti makaraman. Oh, apay ngagsangsangit ka maglutluto. Kayat mo ka di ti agbati ditoy. Inton mapandananang ijay lugar datatang. Diyak kaya ta. May mayat ijay lugar datatang atas asidag ti pagadalan. Diyak mat kayat ti agbati, manang. Ngam sana kayat ni nanang nga sumurotak. Agbati ang kano. Ano sa mo na? Sumurot kan tumat la siguro. Amang ano kaungat na kaninanang, nagpapilit mo ti kayat mo. Nagbayag mat nga unayan ti makatawan. Sakbaya sumurotak. So, sige ano saklatan? Tapno din ang kagura ni nanang. Ay, si Kalabli, agsingsingpot ka dito yan. Ang mga nuinton awan kami, kat day tagbalbalog tar aramidam. Panawandak lang arudan. Kastoy lang ti bagada. Oh, apay adi ka sumungbat. Dinak ka dinangag. Nangag ko. Nagbastos kan nga ubing. Dayta ka di tinsorokan ka, Nagalas ti ugalim. Kayat yung iti dagiti kakabsat ko nga miti siya. Gaputa siya ti kalaadan nga anak yung. Kasasao ka. Nagbastos kan. Dumdum nga gakmat, nanang. Anya nga'y kumati ibagak. Ay, mala. Umay na kami itulod. Tabagkatam dagiti daduma akargami. Tasaan mi amaawit. Apay ka na yun ka naliday. Kailiw ko ngamin dagiti kapamilya. Cora. Saan mo ngamin ida pampanunutan tapno di mo ida kailiw. May kawak launay. Taawan dagiti kakabsat ko akaidak. May sa ngamin ti siledmi. Jay baby lang ti kaida ni nanang itibangir asiled. Dalolo kan lola mat iti sabali asiled. Kasta ka di? Ay, kasi kamot nga ron. Ala, umay kakit di. Inta makiay ayam iti volleyball. No agmay saka laang ditoy, ad-ad nga agliday ka. Sige man nga rod. Barang mailiw-liwag ko tiliday ko. Wan, mailiw-liwag mo dayta. Nang runa no agay ayam tayon. Ala, umay kakit din. Ay, nailat to'y bankhouse apagyanan tayo, bagat. Intun awan trabaho ka. Intayo mga ramid iti kalapaw tayo, tapno may mayat. Wan sa lakay. Nagmadimot dito Tamay-may sa ti paglutuan. Kan may sa ti banyo tayo, kat nagado tayo. Huwag nga rod. Ay, awan trabaho mi intun bigata. Intayo man kid di kitaan ti bakante alote, iti asidig ti kalsada. May mayat sa ngagpaiso lakay. Makagarawak iti husto no kabukbukudan tayo ti kusina kan banyo. Sana balay, adumati kayo iti masakupan ni tatang ko. Isun ti pangalaan iti mausar. O ala, intayo amin kadagiti ubing. Tapag titinulungan tayo adalusan, sakbay nga ipatakder ti basit abalay. Ay na, agtal na kayo anak ko. Agtitinulong tayo kitdi, tapno madalusan to'y lote. Mayat nga ang paiso dito'y apagbalayan, tatang. Isungarod adito iti napilik, tamayat. Asidag iti pagadalan. Ken asidag mat iti kalsada, apag naek, amapan iti trabaho.
Sana mabaling nga balay kayo dito. Ah, Saan nyo ako kuha dito? Hindi kukuha yun, timagbalayan nyo. adayo ngamin ije masakupan mi. Palubusan na kami kuman. Sana mabali. Alang nga rod, anak ko. Pumanaw tayon ditoy. Tatang mon saman sinang iparit nga agbalay kami ijipatad. Nagimot kayo. Apay ngamin, no iti masakupan nyo ti pagbalayan nyo. Adayo nga rod, kuna ni tatang ko. Jak amo ka ni tatang Isu ti kasaritam, sana siyak. Agbalay kami laang mat ijay. Saan mi mo't atagi ko ang tidagayo? Saan yung agpaiso nga alaan? Ang amno at agbalay nga kada kami. Oh, kasanon? Ay, kasta ka di? Wen, kasta ti kuna ni tatang ko. Pagbalayan ka no ti kakabsat ko day jay. Ay, kasta ka di? Kuna ngamin ni tatang, abasit ka no abalay ti aramiden mi. Saan ka no mata konkreto? Uray pay. Kasanungay no agbalayan dagiti kakabsat ko. Ikatanyo ka diti kalapaw yo. Barok, nabayag ka din nga agtrab-trabaho dito faktorya? Wan tata. Idi nang lukat dito yung apaktorya. At daakon dito eh. Madlaw ko, kat nasingpat ka nga agtutubo. Nagagat ka pa Kasta ko maamin nga agtutubo. San mo tata? Narigat lang amin ti agpalpalastog. Tas ang sanga ili akla dito eh. Uray sa nga ili ka. Tas an kamot abarumbado. Akas iti dadumang agtutubo. Ngamin, dagiti agtutubo dito makibarkada ken agbalug laang ti amuda. Ayun gayam baraw ka. Kasano ka anak ka umay dito lugar may? At da kalugaran mi anay kamang dito eh tata. Isu tinangawis kanya. Nagdagsan dagiti ginatgatang ko. Dadapay 25 kilos abagas. Marigatan nak ang mga wit. Nana, marigatan kan samet. Ay, wan barong. Nadagsan taadda ngamin bagas. Siya akong ti mga wit iti bagas. Taasidag kami mat iti bank house, nana. Ay na, agyaman nak unay barok. Anyay tayong tinagan mo? Roger, nana. Agtrab-trabaho ak iti faktorya. Ay na, imbag man barok. Dito'y kat ado ti agtutubo nga awan trabaho da. Tinaganak da ti agtrab-trabaho. Kasta ka di, nana. O sige, tapagkatakon da itabagas aginatang yo. Saan ka di asa nga ili ka ditoy? Si Kakumboy? Sa nga iliak, ngam sa anak akumboy. Tinulungak lang ni nana, tanadagsan dagiti awit na. Inawit mo ti karga ti sa bali a tao. Kumboy ti awag iti dayjay, saan ka day? Saan mo adisturbuan ta tinulungan nak? Apay, no si ka, maawit mo ti maawit na? Kaya't nakadimot nga itulod no nadagsan ti awit ko? No agpada kami iti kadakkel. Maawit ko ti kargam nana. Basitak pa'y ngamin kag. Ay na, sa anak amamati nga itulod nak no dakkel kan. Imot ken paidam ti puliyo. Saan mat? Damagam kin ni tatang mo no anya ti inyimot na. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetayo itaalawas ang napaulwan. Naipaiday, apamatag. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika. Ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasdaaw ni Jared iti imbaga kenkwana ni Celia, apaidam ti pamilyada.
Iti sa bali abangir, nata iti kaanakan ni Celia. Isu ang nagawid da ito'y iti lugar da. Kat nagdiretso iti balay tinatayan. Nadamag da ita ni Lovelyn. Kat ad-adda na sair da ito'y. Gaputa saan man laan nagpakita kenkwana ti inana. Idinadanon ti isusurot ni Lovelyn iti lugar da Armand. Nagkita da ken ni Jared. Kanayon asutilen ni Jared. Banag akasurunmat ni Lovelyn. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas anapaulwan. Naipaidam, apam matag. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Isu ang kaguran ni tatang ti pamilyada. Gapo iti panang pabain ni tatang ni Jared kan ni tatang. Kat no nagsingpat ni tatang, pinabainan dakit din. No agkita kami, pabainak man mo't dayja at Jared. Ibalas ko ti panang pabain da ka ni tatang. Saan ang kayat ni tatang ti kasta? Di na kayat amakiap-apa tayo. Sa anak mo't amakiapa, manang. Pabainak laeng. Oray Sige ka. Amangan no pagsublin na kanina ng ijay lugar da no kastam. Ay, wan ngagpaiso. Narigatan. Isu adi ka makiap-apa, wan. Bayam latta, no adamang sutilkan ka ditoy. Di da kalaki di dangran, bayamon. Umadan iti panagturpos tayo. Siguro, sikati kabasitan, kakutungan, kan kapangitan. Puraw kano tibado tayo. Anyan to nga tatitsuram. Siguro, white and sisit. Inton madanon ti graduation, agdigos kamat, takanayon ka anamurang. Nya? Si kaalaad. Ha? Kas kala duduogan akabutan na ti danom. Ha? Siguro, pinaginawan da ka iti manok asaan nga agdigdigos. Anya? Nagadun timbagam. Basit, pangit. Uray basitak tanalaingak. Si kay, nagdakkel ka, ngam awan ammom. Dandani di ka pa'y makabasa. Anya? Tilay bagbagam. Masipat ka makitam. Padasam taporwakan ka iti ado atapok. Tapno kas kala nagluk mag-amanok iti katapukan. Anya? Maysa! Duamot Anya? Apay, si kalang ka muna ti agbilang. Anya? Di ta ka malangan. Medyo nabayag at ka nagsumli, Barok. At na siguro nasawam. Awan pa'y asawak, tata. Noon da kumamayat kanyak dito, hindi mabalin kunti mga asawa. Kuha, Barok. Awan dagiti babalasan ko dito, Hanggang kunada. Sumangpat danto kano iti mabiit. Nakitak ida idi ubing da pa'y laing, tata. Babalasang da ngagpaisuitan. Ta medyo nabayagan ti pan nakakita kadakwada idi. Nang runa dyan may kadwa, nagpintas na jay. Noon ti may kadwa, ni Lovelyn day jay. At napilpilya na day jay. Ang nagagat, Barok. Lovelyn gayam tinagan na. Nakitak idin day jay, idanda kayo pa lang iti bankhouse. Saan nga minan nga iti bankhouse ti ayan may, Barok? At dan kabukbuko dan may abalay. Agriring amin dagiti babalasang ko nga awan bukod da silid. Mabalin mo ti pumasyar ijay, Barok. Kora, idi ubing tapay, kanayon tangag kuykuyog. Itatababalasang ta. Di ta ninamna mga agkita ta dito'y kabisera iti may sa restaurant. Agpada tapay a servidora. Kastan sa tikonada a friends forever. Agsarak at agsarak ta iti masakbayan. Ay, Wangayam, adda ka din nagaramkan ka? Adamutan,
Hangam, awan kursonada kadakwada. Kayat mo asawan? Saan ka pa'y ana in love? Saan pa'y friend? Si Kaa tinaka-in love. Lalaki, ti kayat ko asawan, friend. Awan pa'y friend. Sa anak pa'y ana in love. Ay, wan gayam. Awisan ka man. Agawid taman kit di balay mi. Nabayagan ajak nagaw-awid O sige, tapno makitak mo ti lugaryo. Ay na, nagpintas gayam ti lugaryo, friend. Imbag dito'y tada paktorya pagtrabahuan dagiti tao. Ijay lugar ang naggapuan tayo idi. Awan, mapantapay aglaklako iti ledangan ken ledeg. Wala. Tapno lang ada pagpletek idi nga umay dito tilang parikot. Kat masapul asak doon ti danom ijay tangke. Adayo ka di ti tangke apagsakduan ti danom? Asidagmat kit di. No kayat mo tagdigos. Nakabado ka nga agdigos ijay. Ngam no di mo mat kayat. Sakduam ti pagdigos mo. Kat dito'y balay nga agdigos ka. Di si babado aklaangan nga agdigos. Ngam ti sakduak pa'y ti pagdigos ko. Ala, intaman nga rod kitaan day ta pagsakduan nga ibagbagam. Intaman agdigos kan sumakdo. Sige tapagpasyaran ta. Bangala tangarudan ititimba. Tatarman, ada kayo ka di. Umayak man. Ay, awanda, barok. Ada na pananda. Asino ka kade? Katrabahwak ni Tatarman iti Paktorya. Ay, kasta ka di, barok. Ay, jak amo no na pananda. Umunag ka, tauraya mida sumangpait. Saanin lolo? Di magasak lang. Tadda na panak di taasidag. Nadamag ko dito igam ti balay da Tatarman. Kunak no dada. Ay, sanda mo siguro nga agbayag ijay na pananda, barok. Urayam langan Agsubliak to langan lolo. Di magasak lang amin. Makamukha nga rod, barok. Ibaga tulangan kini Arman, adi magas ka. Asidagmat gayam, friend. Ay, asino day ta sumungan? Nagtaarmutan no asino day ta. Kasla ni Jared. Ay, itayatan ti timbata, tapumanaw tan, friend. Ha? Agsublitan to nga umay agdigos. Anya? San abagay tinapintas abagbalasang ti sumakdo? Ha? Sika ka din day ta, Lovelyn? Ay na, nagpintas ka matan. Ha? Ay, Itaman pa'y nga ibagaman na pintasak. Saan ka di ako tong kan pangitak? Ha? Saan mat Lovelyn? Lipatam ko man ti kinasutil ko idi ubing tayo. Sorry No kayat mo, agparinto mga paitisangom. ala, Lovelyn. Among matan ti ag sorry, Jared. Ay, nagtarmatan. Saan akas idi alampong kan namurang. Sige, agsakdo kayo. Taitulod kayo di balayo. Asiwak ti timbayo. Saanan? Kababain matkan ka. Ha? Apay day taa kayo. Asiwak ti timbayo Mabit lang Tasiwak. Inasiw na matan adi na oras. Kaasi kayo mat. Babalasang kit din, anak kasusoon ititimba. Ala, intayon. Pilit ka. Sikat makaam mo. Yam amok gayam tigayam ko. Iso ni Cora. Ay, Cora. Siyakmat ni Jared. Tikagurgura idi ni Lovelyn. Idi ubing kami pay. Hi. Kanayon nakmat gamin asutilon idi. Saan itan, Lovelyn? Tanag na kamakon.
Saan ang mabalin asutilan? Tikas labitwan kapintas, akaskan ka. Unay ka takas labitwanan. Nalabas samot daytan. Jak kaya ti pannakisiningad ni Lablin iti anak day apaidam. Kanayon na pa'y nga itulod ti sinakdo ni Lovelyn. Masapol asaan nga agsiningad dagiti dua. Madlaw ko anaragsak ni Lablin a makisarsarita iti day ti lalaki. Awan to pa'y trabaho na. Day tala agbartak ti muna. Isu ang masapul akasaom ni Lovelyn. Amangan no adda panggap na amang aram iti anak ta. Jak lakit di palubos aday jay ti pagtinagan na. Awan to pa'y trabaho na. Awan tinasaya at amasakbayan na iti awanan trabaho a tao. Ay, uray siya ka. Jak mat kayat ang maisagmak ti anak ta. Isu akasaritam ti anak ta. Sigot ka di nga agkaapaan idi da Lovelyn kan Jared, manang Mayla? Ay na, mortal dang agkabusor idi, ading ko. Awan ti andaw, adi da agapa. Agkaklase da, ngam kanayon da nga agapa. Anya daw unay nga iti pagapapaan da, manang. Sutil nga min idi ni Jared. Irabak na akot tong kanbasit kano ni Lovelyn. Ha? Ibaga na, apangit kano. Ibagamot ni Lovely, adong rit kan laad ni Jared. Ngam ita, madlaw ko naragsak da adwano agkitkita da. Kanayon pa ni Jared dito'y balayo. Wen, day ti madlaw ko. Anya nga ti resultan to ti amin. Panagkunak, no arman ni Jared ni Lovelyn, masiguradok asong bata ni Lovelyn, manang. Sigurado laki di asaan nga umanugot da tatangkan na ng iti relasyon da, no, kas pangarigan. Ay, masiguradok nga daman nga rodan paglidlidayan ti gayam ko, manang. Manan? Apay anay bagam amanan? Idi nga min imbati yu iti lugar tayo, maasyanak kan kwa na, takanayon idi nga agsangit, tamailiw kano kada kayo. Kasta ka di? Kamamok day ta Inrem-remedyo na pa'y nga rod tinaglaklako iti leddangan kan leddag, tapno adalaang pagplete na amapan iti ayan nyo. Kasta gayan. Di namot impagbagaday ta kada kami. Ti amumi, kat ni lolo tinang plete kan kwa na. Agayat ka kadi ka ni Jared, friend? Ita lang anak kariknak iti kastoy, friend. Ay, naragsakak no makitkitak. Amom, kuna ni manang mo asaan ka no nga umanugot dagiti dadakkel mo, no karelasyon mo day a Jared. Anya nga iti aramidag. Nalidayak no jak makita ni Jared. Kabailam ka di asupringan dagiti dadakkel mo? Ita lang nga makariknak iti kastoy. Hanggang dagitin samot dadakkel ko tilapad iti pagragsakak. Ay, nagrigat mo ti Sasa Adam, friend? Ita ka diti kunam, apan ang itulod mo kini Cora. Wala nang. Itulod ko iti pagluganan na. Tagawid ka no iti lugar ang naggapuan tayo. Mala, dumagas kanto nga rudan iti tiyandaan. At danas kan nga aramidak, iso asikanton. Ilistam nga rod dagiti gatangak, nanang. Nakalistan, tapno awan malipatam. Groceries kan agas ti nakalista. Gumatang kamutan iti bangus kan may 1 kilo a karne. Wala nang. O sige, ing kami nga rodan. Mapan kami, nana. Agyaman nak iti panagyan ko dito, iti sumagmamano nga aldaw. Awan anyaman na basang. Umay kantumanan. Tapay agmerienda, Lovelyn. Apay nga da ka dito eh. Amang nga da makakita. Kat ipulong da kadatatang kananang. Naibaga kanyak ni Cora, nga umay ka dito'y tsindaan ita. Inta pa ije kantin, inta agmerienda. Awan mo't dakas nga ramidag kan ka. Samay sa mabiit talaang. May sa tilugan na agyahi iti purok tayo. Amangan lumapanan. Mabiit talaang mat. Di ta ngamin makapag sa uunay ije purok tayo.
O sila panakmat ni nanang mo. Mabit talaang nga ron Ag merienda kan ag tungtong talaang. Oh, adan ti jeep ngagbibiyahe. Ingkay sabten ni Lablin. Naggapuwak ijay, nanang. Ngamawan ni manang Lavlin. Na, napnapanan na nga rudan. Kasanon timpagatang ko. Kunadamat, akadwa na kanu ni manong Jared, nanang. Nabati da kanu ijay palengke. Anya, napnapanandan nga eh. Sumangpet tulaang day di babae ta makita na. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen tituloy te serye tayo itaalawas anapaulwan. Naipaidam, apam matag. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero Nalika ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Di Masak Bayan. Ti napalabas, kanayon asutilin ni Jared ni Lavlin. Banag akasurunmat ni Lavlin. Kalpasan ti panagturpos da. Nagduma ti nagadalan da. Isu adidan nagkitkita, iti sumagmamano atawan. Iti may sangal daw a panagkita da. Adda mariknada ana isang sangayan para iti tunggal maysa. Nadlaw matdayta ni Celia. Banag, adi na pulos anamungan. Iti mutsyendaan, inawis ni Jared ni Lavlin iti kantin. Naliwayan da, ti ipapanaw ti kakaisuna a jeep nga agbibiyahe iti lugar da. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan, na ipaidam, apam matag. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Napnapanan na nga rudan. Kasanon timpagatang ko. Kunada, akadwa na kanu ni manong Jared, nanang. Nabati da kanu ijay palengke. Anya, napanandan nga eh. Ha, sumangpet tulaang day di babae ta makita na. Nanang, amangan mo to na udi, taintulod na paymat ni Cora. Sakbayan na pan inja tsindaan. Tigarang kandyang babae. Apay anak isinarak ni Jared. Naira na siguro anak kita da ijay Di mo man ikalintagan ti kabsat mo agarang kandyang. Ngam ka sano? No adamot na kataktakan na, nanang. Kasano da ito yan? Napanan ti jeep. Sigurado lakit di ngagungat ni nanang. Anyang iti pagluganak itan nga agawid. Sikamat ngamin. Saan ka nagsangit? Agpaituludak iti may sa abarkada. Adda motor na. Iangkas na tangagawid. Kasanon ti kargag. Iremedyo ka. Ninamnama da siguro ang nagluganak iti jeep. Di ka nagdanag. Makasangpot ka mutlaang. Wan ngam sigurado nga agungat da nanang. Uston. Masaksak tanak. Numakit-kita kang agsangsangit. Oh, adda ni Lovely nanang, nakalugan iti motor. Inton makasangpat. Ibagam tao may adagos dito'y ayan ko. Wan nanang, inakpay sabtan ta da karton nga awit da. Grocery siguro dayjay. Ibagam takartingan na. Masurunak iti inaramid na. Nakisinarakit din iti dayja alalaki. Apay asaan nga ijay jeep tinagluganam. Ijay kat motor, tanaki angkas kapay ka ni Jared. Agong-ungot ni nanang. Napnapanam ngamin aya. Nagmerienda kami laang mat ijay kantin, manang.
Idi mapan kamin iti paradaan. Awan mo't kan ti Jeep. Ay, kasta ka di? O sige, orayom ni nanang takasarita na ka ha. Orayom dito eh. Hoy, babae! Ah, Sa dino tinaggapam, ha? Kwa, nana. Dayta ti maganab mo tagaranggan dyan ka. Sorry, nanang. Jack na abutan ti Jeep. Ti kunamkit di, nakisinarak ka iti dayjay alalaki. Awan trabaho dayjay, anya nga iti maalalam kan kwa na, anya ti ipakanakan ka, bato! Jack, madam mo nga kita kami di tiyandaan. O diliniklikam ko ma, talaga kit di nga ingagaram ti nakisinarak kan kwa na. Anya nga iti masakbayam iti dayjay a tao, papakpakan laeng iti inana, ngamin balog kan sadok. Sa anak mo't nga agsapsapul iti boyfriend Apay nga rod, anak isinara ka kankwana. Imbagami asaan ka amakisiningad iti dayjay a tao. Imbag tasimangpet kan lakay. Agasam, nakisinarakit din tinalaing nga anak mo kin ni Jared. Kasangsangpet na, kadwa na dayjay lalaki. Kat, Agasam, agkaangkas day ti may sa motor. kasta. Jaklakit di kayat day di alalaki ang para iti anak ta. Anyan to ngay ti ipakanakan kwa na no bilang kat balugmat awan trabaho na. Umayak man, tata. Ne, si kamat gayam baraw ka. Umunag ka. Agyaman, nak. Agtugaw ka. Thank you, tata. Myla, Lovelyn, mangyag kayo man dito iti merienda. Adda ni Roger. Kape, wano juice, tatang. Oray kape kan Diyos laangan. Mabit lang nga ron, tatang. Orayan tabiitan, barok. Oh, idisok dito yan, tatang. Sige, manong. Agpili ka no anya ti kayat mo. Juice, wano kape. Agyaman na, kading. Nagpintasan dito yung babae. Kursunadak dito ya. Sige Panawan kayo pa dito sa salas. Tatang. Mabit laang, anak. Yamamo ka ni Roger. Ha? Katrabaho ka di faktorya. Iso ni Roger. Roger, isumot ti anak ko. Ni Lovelyn. Ay na, may bagay lawan ay kan na tinagan na. Kas kapintas na tinagan na, tata. Wen, talaga na pintas ti anak ko. Tata. Kanayo nakto nga agpasyar dito yung balay yun. Adakan ka dayta, barok. No arman nakaday di abaro. Saan mon apaluspusan? Naimimbag day jayan ngam iti day di at Jared abalog. Lakay mo't day a Roger, nanang. Jack lakit di kayat. Kat, asino ti kayat mo? Jay sadot abalog? Ha! Apay, anya ngay ti pakanakan ka. Jack pa mo't kayat ti makiasawa Nang runa iti may sa alakay. Mano atawon ti agwat mingay? Di ka man agin lalaing si Kalablin. Amomikin ni tatang mo no anya tinasaya at parakan ka. Kan maysa, saan mo't unay alakay ni Roger? Jack narod kayat ni Roger. Sige, pilyam dayjay abalog, talaksiden dakan nga anak. Lolo, ada papa ito danana selya. Lupot sa dayta. Nakakitam kada silya, basang. Nagpasyara kin balay da, lolo. Impawit da dayta idinagawi da. Nalpas ka din, timparamid da abalay da. Wan, lolo, nalpasan. Ay. Ijay dan nga agigyan. Ay naktuman na pumasyar. Tapno makitak ti balay da ako nam. Napayagan na jaknap na panijay. Mano na tawain. Ay,
Jak samiten masurutan ti dala na mapanidjay. Dakkelan tinagbaliwan na, lolo. Ay na, mailiwak paikit din kadakwada. Tultulagan dan ti kalay sayo ka ni Manong Roger. No mabalin, jak kayat manang. Ngam ko na ni nanang ama sursurok kanu ngayatan. Mabalin ka di matigas jay. Di da ngamin kaya ti inaramid mo analadaw ka nagawid. Katkadwampay ni Jared. Saan kumat nga gagara day jay Nagmerienda kami laang mat. Kunak no dinak mapanawan ti jeep. Bakit di taada ni Jared nangiremedyo iti nagluganak. Rumbang laang nga iso tinangiremedyo Ta iso ti makagapo. No apay pinanawan na katijip apagluganam ko ma. Sa bagay matkit di manang. Ay, sapay la ko mga rod. Tamasursurok nga ayatan ti tao nga ipaasawa da kanyak. Ngam no mabalin. Jak kumapay kayat. Manang Mayla, pudno ka di makiasawan ni Lovelyn. Di na kaya ti makiasawa. Ngam day tati kayat dananang kantatang. Saan ka di? Akaasilaan, no makiasawa iti di namot ay ayatan. Masursuro nanto ka no, tanasing patmat ni Manong Roger. Sapay ko mga rudta kasta, manang. Iso alipatam lang ang tikabsat ko. Awan maaramidan nyo adwa. Nasakit, manang. No adala ko mamaaramidak. Tapno saan ang matuloy ti kalaysa. Lipatam mong tikabsat ko, Jared. Saan ani Lovelyn ti parakan ka? Saan ada kayo ti naikari iti tunggal maysa? Ingka agpili no anya ti kayat mo a wedding gown. Da kayon ate agpili, nanang. Apay ko maasyak. Kat saan mat asyak ti mangisuot. Basta no makita yung nga umanay kanyak, mabalinan. Makita yung mat, no hustuan no saan? Agsagana kakit di, tainta agpili, tapno maipa-reserve. Nanang, nasakit ti ulok. Sa anak mo't anapili iti isuot. Oray anya ditan. Talaga natangken ti ulong. Anya pa'y lati kayat yung aramidak. Agtungtung palak matitikayat yung. Oray sumkad tiriknak. Sakripisyo ti kasto yung aramidak, nanang. Apay adi ka makaid na bakat. Pampanunutag timbaga ni Lovelyn lakay. Anyang amin ayat imbaga na. Kunak amapan kami agpili iti kawas na. Ngam ko na nakit din asyak kanun tagpili. Agpaspasugnod la siguro. Wan siguro. Ngamin, no day di adjared ti pakiasawaan na. Anya nga iti masakbayan nanto. Di mangarod agbirok iti trabaho na. Ay, husto ti kunada. Abulsek kano ni ayat. Lolo, mapanak iti lugar da Lovelyn. Umay kayo kadimat? Umadani kanon ti kalay sana. Ay, kaano ti ipapan mo, ta sumuro takman. Amang ano nalipatak mo ti dalan nga agturong ijaya po. Inton ka ni kadwa, lolo. Dagasan kayon ton, tagkuyog tayo ang mapanaguray iti bas apagluganan tayo. Ay, katuan aapok. Imbag lakit din tada ka akadwak. Nalipata kung ti dalan, wag may sak amapan. Kinid daw ngamin kanyak ni Lovelyn nga awisan kayo kano, no agpasyarak ijay, lolo. Iso nga pinatgak mo tikid daw na. Ay na, napasig nga minday nga apok kanyak. Maikawa nga ro di ti kaawan na ditoy. Mailiw met nga min kadagiti dadakkel gan kakabsat na. Ay na, makiasawa gaya man. Diyak makaturog. Ay, bumangon hak.
Salag aday ta. Nalukatakon ti tawa. Ha? Asino day jay? Agpay-payapay. Ha? Ni Jared? Rumuarak nga ta? Amangan no makita dakdananang. Ay, saan ngagsardang agpaspaswit? Amangan no mangag ni tatang. Kat iso ti rumuar. Amangan no erganan na. Ay, inak papanawan. Ang ginaya daklaan. Ay, sapay la kuma. Saan ang makariing dananang? Apay nga da ka dito eh. Agawid kan, tamangan no makariing ni tatang. Pangaasim ta agawid kan. Lovelyn, at ang motor iti asidag. Oh my God, agtaritan. Kartangam. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggan tituloy te serye tayo itaalawas anapaulwan. Naipaidam, apam matag. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero Nalika ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nakapanawan ti kakaiso na a jeep nga agbibiyahe iti lugar da Lovelyn. Isu anarabyan ni Lovelyn. Kat iti nakasangpat daytoy iti balayda. Pinagsasawan daytoy ti inana. Iti may sangal daw. Tinulag da arman ti pannakikallaysa ni Lovelyn ken ni Roger anapingat nga agrayo ken kuana. Sumkad tirik na ni Lovelyn ngem nagtungpalatan iti bilin dagiti dadakkel na. Iti may sa arabii asaan ang makaturog ni Lovelyn. Timmanaw iti tawa ket nakita na ni Jared. Papagayam, denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Naipaidam, apam matag. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Apay nga da ka dito eh. Agawid kan, tamangan no makariing ni tatang. Pangasim ta agawid kan. Adda motor iti asidag. Umaikan, agtaraytan, kartangam. Diyak kayat nga ilunoddag. Mawatan na kuma. Oray makikalay sakit saan ko nga ay ayatan. Hanggang sikati ay ayatag. Ingkahan, tamangan no makita da ka. Pangaasim. Sige. Tapno di nakasaktan. Pumanawak na rod. Ngamlaglagi pong kuma. Nga ay ayatan ka. Kasta akmat, Jared. Goodbye. Goodbye, Lovelyn. Asino di pimanaw? Apay arimor kasi kaagrang gantyang. Ni Jared, nagpinakada kami. Iti ipapanaw na. Impakuyog ko kan kuana tiragsak ko. Noan niya man titdan ni gasat kanyak. Iti panakiasawak to kan ni Roger. Makaamun to ditan. Sige, panawan kayo, nanang. Bakit? Nangagko tinagsaritaan yung agina. Apay nga rod ngagsinnaay ka. Itala ang anangag ko. Tikas di apanag sa uti anak ta. Madlaw ana sa gitinakam na.
Talaga kit di asukir nga inanak. Numaminsan, itingiwat arumwar, ti ikis ti puso. Anya ti kayat mo asawan, lakay. Di ta mapabasol ti anak ta. Tanasaktan, ngam, maawatan nanto ti amin, intun agangay. Umadanin ti kalay sa mapok. Rumbang kumaanaragsak ka. Nga maapay nga kulkulong ka dito isilid mo. Diyak ngamin kaya ti ipasawa da kanyak, lolo. Imbaga ni Roger nga inton malpas ti kalay sami. Agawid kami iti lugar da. May adayuak dito Isunton ti kadanak. Sigurado ang mailiwak to kada kayo. Kasta talaga, apok. Ngamin to nagbaybayag. Mairwam kanton. Sana balay. Takunamot ni nanang mo anasing pa ti agbalin nga asawam. Mabalin ka di anilangan manang ti ipasawa da kan kuana. Ang musika nga ruti kayat ni Roger. Itatan alpasan ti kalay sami, tatang, nanang. Agawid kamin kinilabli jay ilimi. Ijay kaming ngagnad. Ay katun barok. Asawa mo ti anak mi. Ang di mo ko mapasangitan ti anak ko barok. Mangnamnama kayo, tatang. Patpat gag unay ti anak yo. Sige, agsagana kayo na. Taintun madamdama. At danti jeep apagluganan yo. Wan tatang, umay kayan to kumamatag pa share ijay. Uray da kayo mat. Kanayon kayo kumamat nga umay pumasyar. Di kay danag, tatang. Kanayon kamin to nga umay pumasyar. Lablin bakit? Agrubatan. Ingkamin, tatang. Basit matgayam ti balayda. Madlaw ang marigrigat da matlaang. Kunaklakit din no ada mabalinda. Taday tati kanayon nga ibaga ni nanang. Oh, bakit? Apay di ka matagtagari. Idi sumon tibag mo tagluto kan. Awan nga mindananang kan tatang. Napanda siguro jay talon. Ha? Oh, sige. Agluto ako. Ay, nabanugak iti biyahe. Maturugak pa'y biit. Ringan nak to no nakaluto kan, ha? Sige. Tagluto ako. Oh, apa analiday ka? Anya ti pampanunutem? Mailiwak ijay balay. Mabalin ka di apo masyarta ijay. Tapay ko ma. Gastos lang dayta. Kantak-tak. Nagngina ti plete niya. Tapno basbasit ti mabusbos. Di uray siya klaangan ti agawid. Agsubliak matladagos. Tapno, makisinara ka kini Jared, kasta ka di? Apay ko maamakisin narakakan kwa na. Kat si kanti asawa. Apay nga rod nga gragot ka amapan nga oray may sam. Alaman? Ti pamilyak ti kailiw ko. Awan sa bali. Amok pa yan. Amangan met no day a Jared ti kanayon mo apampanunutan. Iso amalmalday ka. Hello, manang. Imbag man tay mawag ka. No, di ka pa'y umawag mo. Nakalipat kan samat ton. Adayo kami itiili. Awan pagludan ditoy. Kun may sa, awan kwartak apagload ko. Unay katawan pag-load mo. Ilakom dito cellphone mo, atap na da pag-load mo. Anya ngay ti lodak. No ilakok ti cellphone ko, manang. Si kamat. Kun kunaklaan, umay kayong doon kallaysak, O sige, manang. Taibagak ka ni Roger.
Barang makaumay kami. Anya? Barang makaumay? Ay, ipasigurado makaumay kayo, Lovelyn. Wen manang, ikarigatan mi ti dumaray. Asino man ang ti kinasarita mi ti cellphone mo? Ti ka di lalakim, ha? Ni manang dayjay. Mapanta kano inton kalaysada. Saan kano amabalin adita dumaray. Ay, adaman nga roden paggastusan, kan pakataktakan. Maminsan laang mat. Intamutan kalaysa ti kabsat ko dayjay. Alangan adita mapan. Sige. Tapno di mo mat ko na. Mangiremedyo ak iti pagplete ta. Agyaman hag. Makapasyar tamat langan ije balay. Ta, adda kayat mo makita ijay. Saan ka di? Roger, Jack ammo ti bagbagam. Nadalos ti konsensyak. Hanggang unay kamatan, takasta ti panagpampanunot mo. Anya pa ilat kukuam. Aldawan ngam di ka pa'y nakaluto. Adda pa panak ita. Nasakit ti ulog. Maulawag. Kan makabakbakwarak. Ay, sapay adda pa panak ita. Just kikit iti kastoy. Sakit din ti agluto. Ay, malas abiyag. Unay matan ti kastoy a klase ti asawa. Inton makaluto ak. Adda pa panak ha. Sumangpetak to inton malam. Di uray saan ka sumangsangpat. Nangag mo timbagak. Apay adi ka sumungbat. Wen, nangag ko ti imbagam. Nay, nagdakalan ta tiyan mo. Ngam nakasusuon ka pala ititimba. Ay alwadam abalasang ko. Amang ano maitublak ka. Narwama ko ni ti kastoy, tata. Ay na, siyak ide. Numasikog ni bakit kao. Ay jak pagtrabahuan ay tinadagsain. Makonsensya hakmat Kabaulak pa'y mat, tata. Agam ka sana no maitublak ka. Di ba ikat matangran ka kanday tasikog mo. Sige, tata, labsan ka pa'y. Sige. Agan-anat ka. Pati lakay? Gargaryam iti dalan? Ha? Nagdakkel lang arudan ta tiyan mo. Makigangantil ka pa'y lahang iti lakay? Apay, di ka mabayin? Nagrugit ti panagpampanunot mo. Imbes sa sublatam ti timba at sinusuon ko, ngam kastagit din ti bagbagam. Uray lakay, pagatapam. Anay ko. Oh, Nasakit ti tiyan ko. anya ti mapaspasamakan ka, ha? Aganagak sana. Anya? Di, mapantan di ospital. Dagan ka. Nubantayan naklatan nga ganak di ti balay. Sige. Tay nakibaga ka na nanang. Katuanda ka amapan di ospital. Kumusta kan, friend? Nadamag ko nga da ka dito ospital, iso nga imayak. Babae gayam ti anak mo. Agyaman nagtaymay ka, friend. Ay. Panaganak ti anak ko iti Lovey. Ayan ti asawam. Apay nga awan dito ospital. Ti inanat imbaon na akaduhak. Ngam adan sa napanan na. Iti dayta na pasamak. Maawatak asaan ka napatag iti asawam. Sabali tinang kadwakan ka? Saan kat nga iso? Ay, unay mo't daytan. Ay, sorry ha. No nasair ko tirik na, friend. Pudno mati ibagbagam Jack pulos marik na ti pamatag na. Di na amo ti mangipatag. Tila ang bagi na tinapatag kan kwana. Uray masaktan tirik na. Awan anyaman na kan kwana. Unay mo't lang araw dun tigas-gasat mo, friend. Ay, gayam. Saan ama ka umay ni nanang mo amang patanggad kan ka? Tanaganak mo't kabsat mo. Isulakit di ti patanggadan na. Saan asika?
Adda na kay baga kanya kanapan kano ni nanang mo di takabang-ibang apurok. Tagbirbirok kano iti agbali nakatulong ni ading mo. Adda ka din nakita na akatulong? Amok pa yan. Apay asaan nga imay dito'y balay. Tapno nakapaginiliw kami kuma. Mailiwak mo't kan kadakwada. Kailiw mo ida, ngam di da kamot kailiw. Iso asaan nga imay ditoy. Tawan nga min maitad mo ken kuana. Agmulagat ka mamat lablin. Abay, di mo pa'y nadlaw day ta? Huston, di mo kumamot unay saktan tiriknak. Di na siguro nasangot imay dito eh. Idi pa'y lang anadlaw ko, nga adda idumduma ti inam kada kayo nga anak na. Tilang adda maitid na kenkwana ti kaykayat na. Ang si kangawan maitid na, di nakakayat. Mami, apay nagsang sangit ka. Ah? Sa anak nga agsangsangit, anak. Napulingan naklaang. Linudlod ko nga minti matag. Ikatagtipuling mo, Mami. Ay, awanin anak ko. Ano yati masida? Mabisina ka nagkapoy ti trabaho. Adawgot ti kamuti nga inigdak iti bagong kan kalamansi. Mangan ka din, taigawan kan? Peste, ti kastoy abiyag. Agtrabaho da tao iti husto. Nga mawan pa'y naimas nga ipasangom met. Mangted ka iti igatang iti naimas amasida. Iduldulin mo ti kwartam. Saka agriri. Anya? Ha! Salbakit de! Apay nagap-apa kayo ka ni Daddy, Mami. Ko anak, agat-atap ngamin ni tatang mo. Ay, nauma ako na. Agpilas ka, tapumanaw tan dito eh. Tarasam anak ko. Papananta, Mami. Mapanta ijayan dalolam. Ay, jak pa'y napnapan ijay, Mami. Adayo ka di? Kunam idi ang masapul nga da kwarta apagplete ta. Ada ka di kwartata, Mami. Ilakok ti may sang alahas ko. Sige, darasam. Tamangan na sumangpot ni Dadim. Nay, handa kayo mat, lovely anak. Ni Roger ngay. Anak, agmano ka ni Lolom. Agmano ak, Lolo. Ay na. Nagpintas ti apo ko ka. Ay, Silya, bakit? Adadalablen kan ti anak na. Di kay tumagaray. Tamangan no makaraing to'y ubay. At ang aming trabaho ni Mami na. Tatang, ayan ka di dagiti kakabsat ko. Adda trabaho da, anak. Tunggal Sabado ti panagawid da. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggen ti paggibusan ti seryetayo itaalawas anapaulwan na ipaidam apammatag. Dito'y drama tayo ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero Nalika ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.